سريدا اوبراسيونا كول كامبا هولي دبنجي مهان هذا هاتبو لدار خستن بردوامية اوبراسيونين كو برياوي هاتبون لدار خستن و لسر اساس شوباندن و آگاهيين كو هاتبون بدست خستن و دهمان دمي ده گلک ایریشن کو و داوید هرم ده هاتن لدار خستن لسر اساس لدار خستنا وان ایریشن کو ده هرم ده هاتن لدار خستن و آگاهین کو هاتون بدست خستن ده همان دم ده هندری کامپا هوله ده کو تناس کرن کامپا هوله کامپا که هری زده خطرناک ده جهان ده و راستیا وینه که هر کسی کو ناس کریه لبر چاوایا لسر وی اساسی آرمانجا لدار خستنا و اپراسیونه کو دوی پیواجوه ده گلک کسان سویل گلک خباتکار ایکو خدمتا وی کامپی خدمتا منطقه کرنو ده همان دم ده گلک ایریشن کو لسر نقطه عسکری جی لسر گلک حاجزان جهاتن چیکرن هم ده حسک ده دو رقای ده دیرازوره ده گلک ایریش هاتن لدار خستن آرمانجا لدار خستنا و اپراسیونی لسر اساسی پیشی گرتنا وان خطری و مترسین کو جاره که دیتر جنودا داعش خو زندی کریه یعنی هر کو چقاسی جی مد گوت کو داعش د علی جغرافیک ده هاتیت نکرن فقط راستیاوی ایرو کو لبر چاو تی خویا کرن و هر کس ایدی ویاد بینه کو داعش ایدی زندی بویا فقط یه هری اساسی کو وان کامپان جخواره وکی مرکز وکی بنگه وکی جه پرورده دگرندست وکین خباتن خوین استراتژیک دگرندست لسر وی اساسی به پرورده کرنا زاروکا به درباس کرنا وی هشمندی دمیجین زاروکا دا درکان گلک جنین کو وی هشمندی و حطان ها گریداینا لسر وی اساسی جی جاره کدیتر هولدان زندی کرنا داعش هم د کامپه دا و هم جی ده هرمه ده زندی کرنا داعش کو عمل برچاو دبینن ام نه ایدی دبیجن داعش دخوازی خوازندی بکه ایدی زندی بویه اورستیجی دو پیواجوی داویده بتایبت هاتا دیتن السروی اساسی ده انجام نامه کو اپراسیون ده پنج مهده هاتبو دست بکرن ایرو دروژه خویا دویمین ده درباس بو با آوای کری کو پیک سرکفتی هاتا درباس کرن و گلک انجام جیج لدارخستنا و اپراسیونه هاتن درخستن جبر کو گلک حاضرتی گلک پیلان گلک پروژین کو داعشت هندره کامپه ده چت کرن اف پروژه اف شبکات اف پیلانن های هاتن بن پیکرن ده انجام لدارخستنا و اپراسیونه ده گلک علاوه تکنیکی کو کتن دسته گلک کسین کو به داعش را گریدای هاتن گرتن لسر وی اساسی ام دکارن بیجن اپراسیون با آوایی که سرکفتی هاتا درباس کرن و ده همان دمه ده جیج برکو اف اپراسیونا کو هاتا درخستن هری زده ده بش فیزا مهاجرین دابو ایکو اموان وکی داعش رسمی بناو دکن جبونا و اجماع وان تزانین کو حمیجی جنن السروی اساسی د پیشنگتیا یکنین پاراستنا جنده او د پیشنگتیا اسایشا جن اولکاریا هندرین او دستگداین قصد کوالیسیونا ناف دولتی د سروی اساسی به تنسیق کی او د پیشنگتیا یپجی او اسایشا جنده او اپراسیون هاتا لدارخستن و برپرسیارتی و بار هری مزن دکتا سرملن وان هوالنده راستی جی کارو خباته کو کدکی کو هاتا داین و نه جاره یکمینه جی کو بسالانه جه دست پیکا شورش ده حتی رو جمعه ایرو ده هرمه ده با کرو روشلات سوریه ده گو پیشنگتی جنان ده شر و ترور شر تاریتی شر و هشمندی ایکو تیکرن هکرو چقاسی بر پرسیارتی ما گران جیبه زحمت جیبه لدی سجیج بو پاراستنا مافی مروان جبونا مروواهیش برکو خطری نتنل سر هرمی ما تینکرن خطری لسر جهان تواهی جیه و اف بلگین کو هاتبون بدست خستن اف خطری دان نشاندان لسر وی اساسی جی ام دی صدقارن بیشن وکی کینین پاراستنا جن وکی هیزن لشکری هیزن پاراستنا گل ام سوزا خواه یا تکوشینا و شر البرانبری ترور البرانبری داعش البرانبری و هشمندی و چی کسی کو دخوازه
îradeya vî gelî bişkêne, çi kesê ku dixwaze aramiya vê mantıqê vî gelî xera bike, em wê her tim têkoşîna me dewam bê, şerê me dewam bin, operasyonê me dewam bê û ev car jî bê û carê ku bên jî bê li ser vî esasî wê têkoşîna me li baranberî vêya dewam bike. û careke dîtir jî wekî bangewazî em dikarin bêjin, ji ber ku gelek cara jî ev bangewazî hatiye kirin. Îro em tenê wekî Bakur û Rojhilatê Sûriye divê derê de tenê ne berpirsyarê Daişê ne, berpirsiyartiya Daişê ji her kesî îro tê xwestin ji ber ku Daişê navnetewî bûye, Daişê cîhanî bûye li ser wî esasî kesên ku welatiyê wan divê derê de cî digirin berpirsiyartiya wê xwedî derketina wê û her kesekê welatiyê xwe bikişîne welatê xwe û li ser vî esasî ev bargiraniya ku li ser rêveberiya xweser li ser hêzên leşkerî li ser mantıqê me tê kirin, ev berpirsiyartî tenê ji me nayê xwestin, ji her kesî tê xwestin û her kes jî pêwîst e van berpirsiyartî xwe yê mirovî derbikeve.